Hayag wenno patay. Tinapalabas, nagtutulagan dagiti bodyguard ni Solomon, ti isungbat daken kuana, may papan kini Michael nga impagarupda anatayen. Ati kayat ni Solomon, ket itinagda iti karayan, ngem saan da nga inaramid, tapinanawan dalatan iti igid tirangtay. Ket iti daydi agundaway, apag isumet a magmagna ni Rosana iti asideg tirangtay, ket nakita na tinapasamak. Nagpaarayat ket addaim masidag alakay. Tinulungan da daytoy nga uray saan da nga ammo ti kinasya sino na. Naistoryamat ni Rosana kini Tony tinapasamak. Ket iti panang sarungkar ni Rosana kini Michael. Simurot ni Tony. Itagagayem. Adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Anya ti mapaspasamak kan ka ating. Dapadapod ka man. Nagbara ka. Kasta unay abaram. Banyusam. Uwan, mabitlaang. Inak mangala iti danom apang banyos ko ken ko ana. Madanagan akmatan iti lalaki. Daytoy, daytoy ti planggana. Mangalaak iti danom. Ay, agyaman aga. Pimipian ti bara na. Tony, nagado ti sugat iti bukot na. Diyak amo nung gasgas, wano anya. Panagkunagat. Pinarigat da daytoy a tao. Anya? Iti anya agapo. Urayan tayo makapapigsa. Sa tayo agdamag kan kuana. Adan naalak aram-ramot kan bulbulong amabalin na pag-agas dito'y baro. Tata, Ay, tulungan tayo lata. Tauray di tayo amoti kinasya sino na. Aramidin tayo lata ti umnaw. wen tata. Tata Alberto, adda ginatgatang mi apara diti kalapawyo. Gimatang kami iti para iti kusina. Bagas kanda dumapay. Ay na, naerwamak amangan latan iti kamote wenno lining tasaba. Nasayat kayo a tao, tata. Iso anas kan mat adi kay baybayan. Ngamin, amoyo matitumulong iti kasapulan iti tulong nyo. Wen, nasken at tumulong tayo lata. Kati Diyos, saan amat maturog, palasang ko. Ay, maragragsakan kada tayo, no amo tayo ti tumulong. Ha? Nakariingan. Mabiit lang tayo nakitaan. Awanin ni Michael. Natayan. Natayo ni sige. Kasanuitan. Bus ansot. Uray sak. Nalidayak mat. Nalabos ni Big Boss. Aklunak adakasak a tao, Dante. Taunak ni Big Boss, iti pay laeng. Natayan? Ngampulos ajak pimatay, iti tao. Bus ansot. Day di maskay ti kanayon idi a pumatay. Ngam siyak. Pulos ajak minansaan ti dakulap ko iti dara. Ngam apay ang nakapagbayag ka ni Big Boss. Gaputa mabutengak. Dagiti ngamin imo na ataw ni Big Boss. Pinatay na ida. Ha? Wan. Ngamin. Kaya't Dante agikat kas tao ni Big Boss. Wanyarot, ha? Ado a kinadakas ni Big Boss. Kat day tati di na kayat nga ibutaktak dagiti tao na. Wanyo pa siya. Iso ano at dagikat. Limad nga ipapatay na. Nagdakasin. Day tati kabutan ko. Ngamin,
agraman pamilyak kat mairaman. Wine, atong agpaiso ti kwartak, gaputadakal ti sweldok, dakas met ti trabaho, Wala pa Kas dagayam, Boss Ansot. kat babaan kini Michael. Nalawlawakan ti panunot ko. Ubing bailaang ni Michael, ngam nataanganan ti panagpampanunot na. Podno dayta, Boss Ansot. Ngam ita, nasakit tinakam ko. Gaputa sayang ni Michael. Uy, sayang. Sayang. Pinatay da ang awan laban na. Pinatay na ni Michael. Inrakad da. Sada pinarparigat iti husto. Si Mike. Saan da pa'y pulos a pinakpakan? Nakakaasi ni Michael iti naramid dakin ko na. Kasta ti marikrik ita Layla. Tsak maawatan mo apay. Siguro. Gaputa gayatak kan kwa na. Agayat ka kan kuana? Kasta nga Rod. Ay, sana mabalin Fatima. Di nakribalan ka ni Roldan. Ha? Ne, saan? Nga, mapabasol na ka din o kasto'y tirik na? Ha? Ay, sana mabalin Vina, maawatam ko man ni Fatima. Takaskan ka. Agayat matkin ni Roldan. Saan ko maaday ti abanag ti pagkikinuraan tayo? Kinlaglagi po inyo tinako na iti ni Roldan. Nga awan pa'y day ti panunot na. Gaputa ti panagadal na pa'y ti ipang pangruna na. Ikwa. Tada tayo atalo. Agpapada tayo amadandanagan kin ni Roldan. Noan niya tirik na yung adwa. Kasta mo tirik na. Kasta matirik nam, Layla? Agdandanag ka mat? Katuan mo. O sige, maawatak ni Fatima. O sige, awanan ti ba ko nakpay? Ala, ibusan tayon ti merienda tayo. Tani sumrak tayon, iti sumaruno a klase tayo. Sige, mangan ka barok. Subuan ka no di mo ka bailan. Inlugawan ka barok. Takas tati ko na ni Ophelia. Kasta unay akapsot mo. Isuamangan ka. Mala. Subuan kan barok. Nas kanyag papigsa ka. Nas kanyag imbag ka. Saanan anaing kalintagan da ito yung aramidin nyo kanyak, mangyalong. Di ka nagreklamo, Roldan. Total, dakkel agatad ti maalam to no bilang. Adak ditan. Ang apay adidak ikan iti wayawayak. Awan ka diti panagtalagyo kanyak. Ay, saan nga iti dayta, Roldan? Ngam nas kanya agsigurado kami kini Mr. Lardisabal. Anya. Amom, Roldan, si kalaeng titalken mi iti laban. Kadag iti tao kiti street fighting, sika ti kalaengan, sika ti kasiriban. Anya. Ket oray jak pa'y nakita no kasano ka amakilaban iti pasdek ni Big Boss. Patsyek akabailan. Sige. Lumaban ak niya pasda. Ang palubusan dakpay nga gawid. Jak kayat ti tao adagulit, Roldan. Balagan ka. Di ka agsukir kada kami kini Mr. Lardisabal. Iti ka nitong agsukir ka. Ang mga nudaitan ti ipatay mo. Anya. Ala, tulungan ka bumangon barok. Tao minom ka iti tsaa. Oh my God.
Saan una anapudot daytoy barok? Mala, ipainom ko ken ka. Nasaya at daytoy para itibagay. Ket inton madamdama. Pakanen kanton. Kayat ko apumigsa ka adagos. Tata Alberto. Adan ni Ophelia. Ay dumanon ka, balasang ka! Naimbag nagsapayo. Kastamot ken ka, Ophelia. Oh, ading. Nasaya at mata makatugaw kan. Kumusta kan? Makatugawan, balasang ko. Ininutan apumigsa. Nasaya at launay. O sige, siya kung ti mangipainom kan kwa na iti dayta, tata. Tsaa, daytoy balasang ko. Sige nga rod, tayo nakisagana ti armosar. Aw, at to'y titasa. Sige, tata. Sige, ading. Agtsaa ka. Para iti pagsaya atam daytoy. Oh. Ape akit kita anak akasta, ading. Ala, agtsakan. Sige, uminom ka. Atoy. Kasta. Amom, naimnas ti biyag. Iso ano dakas man tinaglabasam? Nga iso ti puon, ti panangdang randakan ka? Naskan ngag balbaliw kan. O sige, ibusom na ito'y tiya. Makapasaya at kan ka daytoy. Tata, saan ka di pa'y nagsasao, Jibaro? Saan pa'y mo? Kasta ka di. Tata, nagpaiduma tiriknak iti dayjay abaro. Kan masya nagunay kan kuana. Uray siyak balasang ko. Kastamot ti marikrik na kenkwana. Panagkunak saan adakes a tao da jabaro. Tata, Wala. Ipantandag ito'y makan iti ayan na. Tagsasango tayo amangan. wan, tata. Anya nga tatiibagan, Big Boss. Manipot ita! Inaldaw kayon ngagin sayo. Gapo tatunggal may sakada kayo. May pasungal-ngal iti laban. Ket asino man amaaba. Matay! Anya? Day talati kanayon ng ibagbaga. Oh, kanya! Adda ka di maibagayo iti imbagak. Patayin na kami lang ay Big Boss! Tatlong pating kantirikat ba? Basta gaya ma. Bueno, bugbugan day ta at tao. Sige, pagpugan tayo! Dante! Ha? Sige! Sikati umuna amang bugbog iti day ta at tao. Big Boss! Anya? Nangag mo ti imbagak. Saan ta ka pabugbog, Big Boss? Nagigit aramaton di baltog mo! Ayop ka! Bugbugan day ta at tao. Sige, pagpugan tayo! Delikado. Patayin dakon! Dakon kaya tikastay! Di ka namin kundi karit kini Big Boss. Gaputasi ka lang ti kakasi. Anya nga ita? Naiko! Dita ti maghanap mo. Agnakam kamat nga taitan. Dante, talaga matan niya. Sigati muna anang bugbog ka ni Milyong. Jak pagayatan ti inaramid ko. Pagayatam! Sikapay. Panawan nak ditoy. No awan tinasayaat nga ibagam. Di ka nalastog akasta, Dante.
Taawanan ti may panakal mo. Awanan ni Siglat. Natayan. No di ka pa'y pumanaw. Day tamatamon ti danugan. Lalasto ka talaga. No di nagpa'y lasardengan peryong. Dalaga apusyak day tangipan mo. Kaasimot day jay abaro. Kaya't ko atulungan. Nga oray pa'y may sadakas at tao. Sige. Sumuportakan ka, Rosana. Agyaman ak. Inton bigat. Kuyugan kang agsubli di kalapaw ni Tata Alberto. Sige. Tony, Maawatak ti kay papananti panagsanay mo. nagsabat nga akpay so ti dalan ta. Ngamawan mat dagiti anak ta. Sa dino ti pakasarakan ta kadakwada. Nga oray ni nanang awan matan. Saan ta maawanan itinamnama? Tony, Ala, umay kan. Umunagtan. Nalamiisin dito'y kubo. sige. Inta maturugan. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Tapno masapat amat amapan ijay kalapaw ni Tata Alberto. Uwan, Tony. Sige. Agtugaw ka pa'y dito'y parangan, Barok. Adda aklat tayo ti abay mo. Amang tulong ken ka. No di mo ka bailan ti bagem. Agpainit ka pa Barok. Ta bitamina ti init iti agsapa. Nasaya day ta para ken ka. Takalpasan ti panagpainit mo. Uminom kantaw iti inangir ko aramot ti kayaw. Kan bulbulong ang makaagas. Naimbag nagsapayo. Naimbag nagsapayo. Ay, ata kayo gaya man. Naimbag agsapayo man. Ading, kumusta ang tiriknam? Kumusta kan, Barok? Ming-ming-mingan naklatan. Ading, apay aming ming-mingan naklatan. Anya tinagan mo? Agsao ka kuma. Wano, saan ka kadi ang makapagsao? Saan nagsasao? Ophelia. Ading, saan kami adaka sa tao? Adto'y kami at tumulong kan ka. Agsao ka kuma. Tapno ibagam tinasakit iti bagim. Amkan mi nga na donor iti unag ti bagim. Iso akayat da ka nga ipan iti ospital. Nagwingi-wing. Maawatan ka, ading. Ngam sige. Noan niya dagiti ibagami kan ka apagsaya atam. Aramidem ko ma. Tati kayat mi, umimbag ka. Maawatan na ka din. Maamuan nga ta, darusana kan Tony, ti kinasasino ni Michael. Gagayem, di liwana rin gen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wano patay! Biyag, wano patay! Tinapalabas, nagsublin ti poot ni Michael, ngam saan pa'y amakasao. Agtultuloy latamat ti panangayaywan nila kay Alberto Kenkwana. Ket kanayon mat ti panangpasyar darosana ken Tony Kenkwana. Iti sabali abangir, saan lata apalubusan ni Yalong ni Roldan nga agawid. Gaputa dayta ti bilin ti bosda ani Mr. Lardisabal. Iti matpasdak ni Solomon, imbilin na kadagiti balod na ti inaldaw a panaginsayo da. Taamin dan ket lumaban.
ket ti maabak, ipapatay na. Kasta unay abuteng dagiti balod iti dayta na ibaga ni Solomon. Iti may sangal daw, pinasyarmanen darosana ken Tony ni Michael. Ita gagayem, adto yung tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Saan kami adaka sa tao? At di kami at tumulong kan ka. Agsao ka kuma. Tapno ibagam tinasakit iti bakim. Amkan mi nga ada na donor iti uneg ti bakim. Iso akayat da ka nga ipan iti ospital. Nagwingi-wingi. Maawatan da ka, ading. Gam sige. Noan niya dagiti ibagami kan ka apagsaya atam, aramidam ko ma. Takayat mi nga umimbag ka. Maawatan na ka di. Matmatmatan naklata. Ading, itay pa'y amat-matmatan nak. Adda ka di kayat mo nga ibaga. Barok, ibagam laing no niya ti kayat mo nga ibaga. Saan ka ngagbutang? Kayat ko na ti umunag. Nagsao ka. Kayat nan san ti umunag? Oh, sige. Tulungan ta, Tony. Ibantan iti unag. No kasta, kasarsaritan ni Tony ti baro. Wan, tata. Naimbag man ta kanayon nakakuyugan nila kay mo, Ophelia. Nasaya at kayo nga agasawa. Naimbag kayo unay. Kwa, tata. Naimbag tada kayo. Ngamen, nawan kayo. Awan ti mabalin a maipakan ko iti baraw. Tata. Ket sapay ko maa. Tagimbag adagos jay baraw. Sapay ko ma, tata. Anya ka di talaga tinapasamakan ka, Barok. Tapay akas to'y tinapagtang mo. Naparigat ka iti husto. Sige. Saan ka apilitan nga agsao ita, Barok? Ngamsapay kuma, tagimbag ka adagos. No kayat mo, ipandakalangan ni hospital. Saanan? Tsak kayat. Ne, apay ngay. Sige. Di kan pilitan nga sa upay. Ala, panawan kan dito'y iddam, Barok. Aginanakan. Ading, agawit kami, ha? Nga magsubli kaming tumanan inton bigat. Ada ginatgatan ko aparakan ka. Ada amin iti dayta asopot. Ada dita sa kaanam. Inggatangan ka iti pantalon kan t-shirt mo. Sapay ko mata magustuham. Ada ginatgatan ko aprotas. Mangan ka iti ato. Tapno daras ka apomiksa. Anya, makipinusta kayo. Wen, magipinusta kami. Dakkel agatan ti ipustami. Sige. Inton Sabado, daygi ti aldaw akayat ming aldaw ti palaban. Sige. Areglado. Agur urayak, dito'y pasdek. Sige nga rod, big boss. Sige lang. Bye. Adamanen makipusta. Talaga nga dalata makipusta kanyak. Nasaya at met. Kuwarta manen nukas kasano. Nasken amasubot ko ti abak ko. Tungag kayo anaimbag.
Inton Sabado, adamanen palaban. Iso nga ita, kaya't ko amakita no asino kada kayo timabalin ama ilaban. Sino nga ito nga tinubaban? Sige! Aglalaban kayo. Asino ti umuna nga aglaban? Big Boss! Da kami ka ni Dante! No kastarot! Da kayo ti aglaban, peryong kendante. Ala! Wayaan nyo ti paglabanan da! Sige! Ipakitam tilaing mo, Dante. Una, kastagayam ti kayat mo! O anya, lumaban ka? Sige! Lumaban ka! Palpasak man lang ang tilaban. Big Boss, awan kayam ti kabailan ni Peryong kini Dante. Naabak ni Peryong. Saan ang makagutin? Iti dinandanog ni Dante. Wan nga rod, nakita. O sige, sa bali mo ti aglaban. Sino ka, Big Boss? Uray asino kada kayo. Sige. Hoy! Da kayo! Agpasango pa iti duwang aglaban! Vina, di mo ka di pa'y nakita ni Fatima? San pa'y? Ang mga nanday di classroom da. Wan siguro. Amom, sa balya talagang timadmadla ko kini Fatima. Nagbalbaliwa talaga. Wan, pudno day ta. Ngam, pudno nga tati pa nagbalbaliw na? Wano agar arti laang? Nga ang mga nukon ko na laang. Nukas taman, adakan kwa na daytan. Sa bali itan ti ugali na. Kan sa ano na kasi iti sigod, anatangig. Wan, pudno day ta. Katsapay lang umata talaga ang nagbalbaliwan. Wan ah! Napakawan ko ni Fatima. Gapo iti inaramid na iti kanya. Kat maragsa ka na, no talaga ang nagbalbaliwan. Layla? Ala, intan iti sumaro na subject na. Urayin talangan ni Fatima iti kantin, intan lunch break tayo. Layla, iha? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, mama. Oh, at iti gatas. Uminom ka. Agyaman ak, mama. Naimas, mama. Agyaman ak, mama. Ngamin, kasla marikrik nakmatan ti pamatagday di mama kanya. Ha? Kastoy mo ti aramidan ni mama kanya. Idi adda kami payla ang ijay daklan. Kasta ti maysa nga ina, iha. Pagserbyan na ti anak na. Mama, Kat, kumusta ti panagkakadwayo kada Fatima? nasaya atin ti panaglalangan mi, mama. Kasta ka di? Ti ko na ni Fatima, nakaamirisan. Kat ti kayat na, agpapagayam kami manan. Nasaya at launay. Maragsakan na para kada kayo. Amom ka di, mama. Nakalidlid ay mat ni Fatima. Ngamin, dinan makitkita ni Roldan. Ha? Kat ko na, akas di tirik na nagapot na agayat siguro kin ni Roldan. Anya? Agpadadan kin ni Vina nga agayat kin ni Roldan. Kasta ka di, iha? Kwa. Sapay la kumata agtultuloy tinasaya at apanaglalangan nyo. Wen, mama, idaw-dawat kumat akas na. Rosana, mapanak ita ije department store. Pasensya ka na. Jak makasurot kan kay ije ayan ni Tata Alberto. Awan anyaman na, Tony.
Ngam umay kan tusukunan inton malam. Marabianak ijay. Tanasken at tumulong ak ang mga sikaso iti baro. Wen, sana bale. Tadamat lugan ta. Sukunan kan tulat ta. Sige, agyamanak. Kumusta ti baro, Tata Alberto? Nagsao ka din? Ay, wen, Ophelia. Kat, anya ti imbagana? Imbaga na laeng, mawaw. Awan ti atidog na ibaga na. Kasta gayam. Nakaturog pa'y laeng. Adda ka din nagsayaatan ti panangtamtaming takenkwana, Tata? Dakkel balasan ko. Ta makabangon itan. Ininot a pumigpig sa tibagina. Nasayaat no kasta? Ay, gayam balasan ko. Amang ano, mabisin ka. Ada jay inlingtak akamutay. Kan nadamat ng tsaa. Sige, Tata. Mapanak di ta kalapaw. Kunak no nakaturog kan, ading. Oh, bimangon ka matan. Aguray ka. Ada ginatang ko apruta sa parakin ka. Kayat mo tinaloom asaba? Wano abokado? Wano naloom amangga? Agyamanak, manang. Oh, makapagsahukan. Maragsakan nagtadakkelan tinagbaliwam. Ibagam no anya ti kayat mo akanan. Kayat ko, tinaloom a papaya. O sige, mabiit la ang tamang ikabilak iti plato. Kayat mo ka dita ikak iti gatas? Sige. Mabiit lang. Nasaya at mata na ibos mo ti papaya. Kasta ti mayat, tapno daras ka nga agimbag. Amigo, napkas dagiti sugat ko. Sobra o na tinapasamakan ka. Anya tinagan mo? Siglat. Siglat? Siglat tinagan mo? Wen. Anya tinapasamakan ka. Apay nga intinagda ka iti higit tirang tay. Kan asino dagijay anang itinagkan ka. Anya ti basol mo kadakwada. O sige, saan ka pa'y apagdamagan ita? Tinapatag, agimbagkan. Uwan gayam, adamot din agas sa ginatang ko. Ada para ut-ut kanda dumapay. Mabalin mo at umaran, tama katulong kan ka. Agyamanak, manang. Ophelia, tinagan ko. Ala, ang mga no kayat mo ti agidda. Agidda kalatan. Tainton madamdam ha? Uminom ka iti inangar ni Tata Alberto. Nga agas mo. Barok, rabiin. Iso nga umay konsukunan ni manang mga Ophelia. Agsubli kami to inton bigat. Sige, manong. Inton bigat, ipandakan di ospital. Saan? Tsak kayat. Tapay. Saan na nalaskan? Kabalakon, tibagik. Sige. Addakan ka dayta. Tony, yuray tabiit ni Tata Alberto. Napan ija umana, kat narabihan. Sige. Siglat? Agsubli kamin to inton bigat. Ibagam laang no anya ti kayat mo akanan. Tayag ko inton bigat. Ala, syaklatan ti makam mo. Gumatang agtulatan iti uray anya akanam. Kang runaan ti prutas. Ay, no kasta. Pudno ti atap me. Barok. Ang apaya kasta ti naramid daken ka.
narangkas daunay. Wan nga raw. Binugbugdak. Ado daan ang bugbog kanyak. Kat inrakadak. Saan dak a pinakpakan iti talungal daw. Kunak numatay akon. Nagasat ka, Barok. Gaputa si bibiyag ka. Asaan daan nagbaligyan ang patayken ka. Aywan kayam. Asino nga'y dagidyan ang ranggasken ka. Jak am-am mo ida, tata. Kasta ka day. Kaya't ko ti agpapiksa. Tabalsak ida. Ha? Ay, saan? Barok! Saan? Di ka gibalas. Agpapigsa ka kitay. Kat inton makapapigsa ka. Umadayo kan dito ang lugar. Iti kasta. Saan da ka nasubyan pa'y? Barok, di ka gibalas. Tasaan anasaya at tikasta. Amang ano, ad-adapay adakas ti pagbanagam. No, gibalas ka. Tata. Bayam idan. Tati Diyos, ti makaamo kadakwada. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!